Tukimurika ligi nene ya mubira wa maguru guku bururi-ini ya KPL, atongoria ligi ino Gor Mahia ni maramirwo kuoya mweke wa kunenehia mwanya gatagati kao na timu ya Sofapaka o ni thutha wa kunyitwo draw ya gibugu gwa gibugu ni timu ya Western Stima. Anukaidi makali ya bari Umothe kumana ngucanio imwe ya ligi ino kuria Ulinzi maguthanzo ya Sugar na bao imwe gwa gibugu kiaro-ini kia Afraha kaunti-ini ya Naikuru. What happened last 2 matches chances tulipata hatuku utilize hatukufunga, but at least today tumepata chances, tumekosa but tumefunga moja. Hizo games zingine ni chances tunapata tuna waste, so nasema leo nashukuru. Next match we play Kakamega Homeboys at home, so we expect a tough match, but of course we just also have to get tougher. Kakamega Homeboys marahurire timu ya Kariobangi Sharks ta bebe gonia-ini thutha wa kumahotana bao 3 gwa gibugu kiaro-ini gia Kenyatta kaunti-ini ya Machakos. Timu nayo ya Zoo ni rathire na mbere kuingira mutego-ini wa kuharurukio ngathi kimera giki o ni thutha wa kunyitwo draw ya gibugu gwa gibugu ni Sony Sugar. Ngucanio citiganite cia ligi ya NSL, timu ya Talanta ni out ya maguru ngonia-ini thutha wa kumanda timu ya Ushuru na bao 2-1. Muthaki Chris Owino ni warahingũire mirango ya bao kuri timu ya Talanta. Thutha ucio Job Tinyo arongera ya kere guku Brian Yakama agifungira Ushuru bao ya maithori. Atongoria ligi ino Kisumu All Stars maranyitirwo draw ya gibugu gwa gibugu ni timu ya Bidco kiaro-ini gia Thika. Maumira maya ni mahingũire mwanya kuri timu ya Wazito aria umuthi mahotire timu ya Kenya Police na bao 5-2 kiaro-ini gia Kamtoyoyo. Timu na ya Green Commandos marathugunia na kurira mbura ya bao kuri timu ya Migori Youth na bao 5-2. Shabana marauma draw ya 1-1 na Modern Coast. Nairobi Stima marahota St Joseph Youth na bao 1-2. Giribotera metha mathako ya Kameme TV ni Ndara wa Gateri.